dari Batas Band. Siap tuh. Robby, X-Factor, dan Maria, Idol. Dan ini hanya terjadi di live streaming AKJ. Yes. Di panggung tidak akan pernah kalian temukan tuh. Ya. In prayer, nikmati dah. Buat kalian yang udah pernah request Maria dan Robby gue. Soalnya udah banyak juga yang request ya. Udah putus kita ini, udah di prayer berikutnya. Maria si orang ini dengan penyanyi aslinya tidak kalah. And watches where we Celine Dion dengan Pavarotti. and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to your path, guide us with your grace to a place where we'll be safe. La luce che tu Keren. Robby Pavarotti. will find your love. Holding it all, Ricordarci when che stars go raging out. eterna stella sei nella mia preghiera. Let this be our prayer. Quanta fede che lead us to a place, Guide us with your grace. give us faith so we'll be saved. Sogniamo con senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza. Oh, più noi la mano vicino, simbolo di pace, di fraternità. La voce che ci dà el desiderio che ognuno trovi amore intorno e dentro sé. This be our prayer. Let this be our prayer. Just like every needs to find a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be saved.
Batak itu keren, punya kualitas ya. Golden buzzer. Golden buzzer.